रिम्पी को अवस्था बेया आरो खातो रिम्पीम कांगतो उपेले दान्ना गुदा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ngok mami dole official YouTube channel सबका आपंगम लपदा कुमरुक सदुंको और का सिलो माने ngo धेमाजी ट्रेन स्टेशन सबका वीडियो सब आरंभ होदुं और का सो गाइस जुनाई तो गुला धेमाजी सब माने रखिला मैं हमपिला वीडियो सब आरंभ होदु बना अखलक गुदागजी सिलो नलुम लबि पामा और का कातलु तो वीडियो सब एंड दप और का से गुदागजी आराम सिंगो देखाइए ngo गाजन स रिम्पी बाइदो टाइम तो मनी अन्य गुदा और का वीडियो सम काला दो कातिल दो तो आई अदो पाकिने ngolo lubi mani ladu pa akon train da sin dukbu dubo mane so station so forcing idu bila mane rokhil lunga bana train mane toya lunga na pag dukpungo dung por kamu wait la dunga और का रिम्पी actually mane silong olu panam da mane ajoko man agero gudak silong ni agero bug agero gudak ri adok lolum ladu ko lubia kolom mane gudak ji okwa gira ji ne kang kano na cute no dam dang min kami guro khada ko amik de pirut bum lapta na ito ng min dam dan tela mani ka kabo diktet gayamon ay Rimpy adel po yan kuya waju ko padam kayong garag po nalo kinay do pa mane ngolo gudag jam na ano ka so kuya waju ko maloy dubilay pa mane ngolo gudag ji padam angkana view se angto सारी पाले आते वाव बहुत ही मजा देख रहे थे तो गाइस गपुरन बो गाइस फाइनली होलो पुताक बो माने नलम सिन पाक लु बिलाय बो होलो बिदोजी गुगामु थला खाबे गाय दुपाबो ता गुगामु स्टेशन और के स्टेशन सब के सपा होलो पर गए बो ना Supang malu riksa lo gudak po na uga mo station sa pang malu gudak po nalong lubay pa boy lubila pa guko jaga ukumda mane nalong majo ko lubiya dokha khana aro ka nalong singohin first time guya dokha khana gukuma aro ka first time ei lok to mane video sa gunam video nalong dekhai dong aro ka next video da nalong pe langkanya okko mane okka gero gudak ji aro ka video sam katel lu to apna ai bega ito marok kato Dirpak kang lamba sa malu amuk jawam pai bona dirda komsi nai sa gugamuk main town da putak bosopa holuman mandir da bole dong kang ku kon side da direct dokha kana gari da dukpul kita bona bas do pa sa bas to sa pangolu ge bona इधर बैठेगा एकदम पलंग में ngolu satak bo baster ke last gari am dak chene chene ngol guputa de jo ko yume bona ngolu olop tungkoloi dokpa khana doluram ayo kabeng mai bonna doluram kabeng mai long pak dikhai nolom yam ko इंतजार करते रहो बास लो माने सालामा मित्तुक की दुंgai bonam kida olop population ke pelamasan kinma olop badang pigela ban boleh gol kagak anak Rimpy untuk apa yang umpan tekalang deh din kurang sama Max dulu karena apa dek din kamu ke outline nama bilai ya kayak kalau ngampir sama Max sama kata A few moments later Rimpy ko अवस्था बेया आरो रिम्पीम कांगतो उपेले दान्ना गुदा और के रिम्पी बु माने सिलो आइ पमित्तु किदुं हमना ओलेरे याबो मित्तु दो ओकेले बियाबो आ रिम्पी हाय मित्तु किदु ने मित्तु की गोसुगाबो माने कोयो गबो बासम तो यार दुंगमा दुगे सिम दुंगमा बिला दुवन हारो का पेन उपाय नै कला दुवन बासु बग दुलेन दगबो गुगामुक सकका dokha khana gudak bo ngolu basta sin dukdak bo supa Rimpy ngolu gudak bo supa balunga sanggo sudo bo
Dali po yason. Anji ko basta kamamo. A few moments later. So guys, finally ngolu dokwa khana sopa putak bo dok moni anji de kostola siebo mane aise balung ko অবস্থা বেয়া হৈ গ'ল মোৰ মানে সো পাঙলো মানে চককে না জক মতা দুপা অসিম কুমার গিঙ্গে রাঙলো 1 ঘন্টা বাস লগে গিয়া 1 ঘন্টা কো মানে ট্রেন লগে 1 ঘন্টা কো হব সাঙ্গা তব না দোকান সব যা দং সো জক বাজারি কম না রিম্পি গনি জক কমে রেশন কিনবা ব সেনা নাম বাই মানাই আগলো আগলো নিছিল সেন নিছিল কোন তনি সেন পিছে বাই মান আৰু কছে মলক ৰবৰ 3600 টকা আছিল দেখো সেন টেন নিছিল যে না আপোনাৰ জগা নাই এনে Karena kom namanya kamu udah bona, kami rekan sore bona kesede. আৰু কিবা নিছিল ন হয় তেনেকে 8000 Kano dah lato bona. Kano komen bilang ku kangkana yang sana. Tadabu guruk sudung, time to. হাই Hai dung ai. Na kami nokko. ভাইটি dale Baiti dale. তুমি কি সাথে Double fire bike dui dang ko khaita. Sepak sogolog video sa me endu bo dokka nalug yampa ka video da mane kolagang guduji sopai dokka kana sa kolagang guduji nalum lubi ko next vlog da arka video sam sogolong maduba aka next video da rok salang ba bye bye am torimpi bye bye tata good night dakun ma hayong ngida to sepak gudak ko bo na Ejek lagi sini, mau dah. Dulu kena saya.